Zong ba kyang ma doza ning se jeri cheng lai ba ma panye mo arang che yu tsre de khatoi zong ba ra ma pokula sadi shibolong ba mali cheng ye sala ba lu ku khom kho da pila longlam khade zong ba ma pona ba zong ba ra ki ngi ne yaro noranya pam mai biya litro pam chining la krista mai salam chom churi cheng ye sa de changda nong ni da tro chen li ba zang da cho ze rom ra wa cha thore ma ya ara thore thangilana thore ke troche na lile isa tamun nglai ni ta khure tuno sarang ba yang litza supa yung ba ning dang ma ta anma amasana chaba amasa atachi ko akanyang lile ko khode nyakhatuna hatsada krista tikina apina sarang ba kanyang sore ko ngitsarana khechore ibahi sarang ba amasa yulile ibali mila isa ngitsara akang lilila supa yung ba ning dang yu chi da ba supa yung ba ning dang argument sa bai bai ze shanga chung be khulana hachara chung be khulana tikina ro cho isa na using re ka hachara chung be khula rom re li chola sa tike cho ba zang da cholang re goren tre li chola sa tike cho zang da cholang re yutsrati ka dala tike cho isa na re jiudara yutsra christian kara Katala tiki chongre, young pira Christian company ro, Katala tiki choba, Shanga chongpe kulan tiki cho, ko hiba yupe charong, hiba yuchita ba arguments kuna, litro ti shachi choba, hikyo ba arguments kuna, yutsirati palu, yutsi ti shachi choba, isana azangda cholangre, ko, chenge sa shangla sa, hiba sa kwa tsingting ba, kaipa, supa yung ba za chalang, Christian katuning da kai bai tsuba yung ba za ama chalang ho hiba atsing ting bai za changi isa surola sa tike cho atong bingure ko hi kuna yutsara dia chung aching matike cho ba yutsila mathili cho ba sa isana tike cho atong bingure Christian ra katuna tu achal achuno achalang Christian katuna tu amatsuno achalang dike ra katuna tu achuno achalang ko amatsuno achalang hibai za 2005 la kote theological institution la sora ba yura kinu dike cho achata te nei ba chingthing ba alang thore cha rono dike cho ko mayura na chingthing no dike cho ipuna sei pa cha chingthing ba khadang li cho yutsira khaduna shakashu chu ba cha chalang o maro dike ra khaduna yutsira christian khaduna fasa shu chu ba cha chalang o maro dike ra khaduna Kanglong resha chongzu ba za chalang o maro hiba ching ting ba chung rono tike cho hiba ching ting ba hina yutsrati acha chung de ching ting ting go atora cha chung de ching ting ting go pastor missionary reverend acha chung de ching ting ting go atamong na palu angi chi cho ai chi hiba alaling ba acha chona rogu achangka cha hiba ching ting ba ina bible de ching ting cho Tue koi pa changka chaina Bible de ching ting cho ka isa yutsirati ning da achangka by using the final authority hipai che isa azangda cho Bible ichalile hibai isa yutsirati ning da sora bare using the law of God for the Christian koi pa azangda cho Bible na ko de sa arake machore hachai ko Bible de na ching ting ko Christian ra khatuning da subayong ba khaya chalang kai kechonong ko kai ma kechonong azangda chode chingtingo azangda chona isade tu yoro changye isade changdanyari azangda chona isade ta yore the kingdom of God is not about what you eat and what you drink but it is about righteousness peace and joy chora bare yang litza isana tu churo ko tu yongro hachama ta chora bare yang litza amasaba Atachi ko akanya hatsali le kona azangta chona isade laling re ka isaning ta amasaba righteousness atachi ko akanya hatsatuli ro ka hatsaba cha isaning ta Jisu Krista yusi acha chalile Jisu Krista ipalimela charopa isaning ta akang khala cha chaba cha isa yutsira khatu shaka shumatu chona faza shumatu chona Kalong reshu chung matu chona ningla yang lia kangche wanong ning da Jisu Krista charoba apina isaning da khala cha akang cha choba ma azangda chola isana tingkala
azangda cho khaila si da trana male azangda cho khaila sa yutsira khatu shaka shumatu chona faza shumatu chona kanglong ra sha chomatu chona ningla yang li banu akan chingunong ba za azangda cho khadula sa trana male jisu krista apikhala cha sate yutsira di ikhala cha sare ikhala cha sabazandar shaka shumatu sonung ningda faza shumatu sonung ningda kanglong ra sha chomatu sonung ningda ikhala cha saranuna hinanara kham chomunu nona ko jisuna khala cha sade hitari khiyu yo cho isana khadu samangure tange jisuna yo ba jisana thinka mathi thare manga thare khadu Matthew chapter 15:11 Mark thangi ara thare khadu Mark chapter 7 verse 11 It is not that goes inside the mouth that defiles a human, but it is what comes out of human that defiles a man. Nitsara khatu apela zatubana amangi mashata sore tanya sala latsiking wala na tu pochero hatsana ngitsara khadu amangi shata sore ba azangda chola jisu krista apuna yocho isana azangda chola ngure kha yutsirati ning dang mu chinung to tsuba yung ba ning dang ma pa yo khala Christian rakhatu akang mu chinung zato. What is the main role for a Christian? Why are we here? Why do Christian exist? To eko Christian khatu akang liro Christian khatu akang libaza Jisu Krista yusi acha soponungda to proclaim the gospel of Christ. Jisu Krista khala cha sapa acha akang che mayurate soponungda isa Christian ra akang khatu lira bali chuba yung baningda nahi chure nahi matsubai nahi chukang chatano ba chuba yung baningda yu chi dana argument sada yu pe charong charonungda Christian akang khatu chalirama ta Kristana khatai saningda akang khala cha chacho hatako ne sa khata akang chenguro amani ra bala na khatai sa ale che bangucho hatsa mishanung nida isa Christian ra akang lira bali le isa yo Christian ra amu chinung za masaba akang lino atwachi sobonu ko akanyang cha mayura kyan chanung nida isa akang lira bali le. Then what is the first step to a righteous life? Amasaba akang linung da khodiba pachu matra khodiba chatuo khala we should stop judging one another. Katuna khatu malang chataba katuna khatu nyamba cha khatu bina yati pe numbai nyeli pe numbai hatsangye li khala to isa amasaba akang linung tike che ba changre chanira khatuna shuturana kanora shwalang thare chuba changi sala ibashana shuturo Shutura chanira khatu na shumatura chanira khatu nyamna malang chapa ko yukaba changi lino chadale sara rangba chuba ngi charana shumatsuba shutsuba ngi charaka nyamnong chama malare ko na isana azangda cholangure na shuture ko na amanyire ko yonongba isa cha tasemale maka na shumature ko na rangba tu ture ko na yutiasi kya ko yonongba isa kya tase chana male isa yukhanumba malang chanumba judgment belongs only to God. Jisu Krista punamina nitsara kya alimilali de yukhaba machachoba isa nangure ko bola punasa Bible lazanda chola yubacha yukhaba judgment belongs only to God. Who are we to judge human? Isa amanyi tsara khotuna amanyi tsara khotu yukhanumba na masa na amamasa na anmala akang lipa ko na anmala akang malipa na yutsi azi kya ko na yutsi amala ko isa na yukhanong ba isa kya ta se jona male ibali mila sa pacha masa male. Nobody is perfectly righteous on this earth. Jisu Krista apuna mark thare ara thare kela yo ba cha sa acha male aucha ku apara sa acha male samang ba cha ku sa acha male. Nobody is good except God. Samang bacha ko acha sa samale ba chamure acha ko chanirati isa khatu na khatu yukha chatana malang chata linong mali isa samang bare yang li khada kalap chipa zike chinu hachaning da isa makap bekho wanu makap nong ba ko azangda chona khenya ba ja hachalile sarana shuturana shumatura chanira khatu mathili nga se sonumba amangi shata sonu khada maza maki linong chadale ko Sara shumatsuro singwa ruwa dutsuro arana chanira khatu kan contempt chanumba
malang chanum ba cha maza makili no chadale masam malang machanum Romans chapter 14 Romra ara thari mayala isade yoba cha balimila yuturati akangla changsa anyalile. There are two types of Christian. Katucha those who are strong in faith. Yutila suzelira amalong katulile. Anyo ba malong ja saro kana sara yutila sumazeliro. Those who are weak in faith. Hiba achangsa amalong ja anyalile. Sara yutila ta sezena liro. Arana tsubayung ba masa ture. Shungura masa ture. Hiri shungura masa tsuba arata sezire. They can adapt with any kind of culture. Parayola masayola torana tsubayung ba echasana tsuyuna lichire. Masayola toran siraza arana tsarang ba yang liningdang adesa atyung chichire. They can work with any kind of people. Tuno ara tsubayung ba la ara abamaliraza masangi tsaryola arana torang uchire ko anma atum norore. Ko anyola yutila sumazelipa. Hiba tsubayung ba tsukaya mani shatanong tsay ko drana lamba. Hirina singwarua makang tsubayung ba selected food atrochi tsure. Tanya sala azangta chola yoko yutila surezi renge yutila sumazi renge sala anyating balu yutsi aichi ningla yang liwanu. Tuno ko desa ningla yang liwanu na ningla yang lila pamchila yukaba pamchila pamde tsongrang bana isayo food menu tsubayung ba ningdang tsingtinung alang mali. God is not going to ask us about food mina on this earth. Janira ibali mila litena shaka shu tucho matucho trano ibali mila na lite faza shu tucho matucho na tike ya de asha chongjo tucho matucho bo Jisu Kristana yukaba nyamu matsingtinu tanya sala Jisu Kristana akangwa ka contribute de tsingtinu ba tuliro kala. Did you live a righteous life? Na masaba akangla yuche choba tsarang bara kenya bala akang malio nana na akang tsa janirate yang tsala malio. Did you live in peace with your brothers and neighbors? Tsarang bana tsa tsingting nung balile nana na Krista akang choba akang chia kanyang tsa janirate nana machang tao na kanyang tsarang bara kanyang tsa machaw ko na tsarang bani sate achanga yukaba pamchi nyamu tsingting nung balile. Atongbi isa yutsirati na hiba tsarang bara yangli ningdang tsa na chapa ami malipala yuchi tare kona hiba zangda chola chanalile. And the Bible is against any kinds of meaningless and valueless arguments. Ami malipa ningdang yuchi taba tsa azangda chona katubina nyamre azangda chona makhechore. Isa yo akang the work of a Christian. Isa yo akang tsa to portray the goodness of Jesus Christ. Jisu Krista tsaba tsali mirate mishanung ni dai sa akang lira balile. Ami malipa yuchi taba ko yupe charung kuna Jisu Krista khala cha sapa hatsa isana macha mangi tongkhatum makang sonung ni da isa mazali no sadale achanirati ibatsu pa yung baning da kiyuiza chanye sa litrola isa lilila isa yutrola isa yo context la asi khatuma ka hajar atung be khula Jisu Krista pekala saliko bolra pekala saliko isa litrola salino ko ate satsada lina chinung isana mathena lile hachai ko chengela isa de chechonya bacha isa litrola yutsiratila ami malipa yuchita bahirila isa pekyama pino ta tuna anma achingchonguru tuna anma akhamchonguru tuna yuchizi kesoro hining da isa akang khakuji chanong chadale ko hining da isa makap muchinu kadang atongde achanirati sarana shumatsurati kaina taye konina malang machari ko atsapara kyo malang chanong icha ta semale samrang pa ko asang ta chola na sa na shumatsure ko manire malang macha hatsakyo na te sarana shutsura kyansa nara malang ko ina malang machari asang ta chona sa nara shutsure ko ningla yali mangunwe ko na malang chana male tanya sala samrang pa ko asang ta chona makhenya pa malang cha ba to kangla isa yukha cha ta ba malang cha ta ba judging one another, condemning one another. Katuna katu makhima choba hatsa tsangrambana makhenyari hatsai ko chanariti isa katuna katu kan chingring chatan isa yutsirati ku ki family katulile
Zorang bari yang li zike nung nida katuna katu kyan traze chada po kata zorang bari he chi sonu hachaning da isa makap nung mala ami malipa muchila kiyola isa pekya mape nung kona iba zangda chokone isa nye pa mai bide che chore zorang bana matoza mawajang isa tamung ningla ina tangki da nori amasa zorang irangi tsara kangyi katupina lamlong malipa ko machim akang lile atongbi rena Irakan yam kecebang uci na cobire, irakan yam kecebang uci za na Yesus Kristus akang ce Yosia za soponung hining tang irakan yam kececu tahi na cobiba ami malipa yuci daba anna ning tang acing co malipa la ira pekha pire acaeko irana amangi rala mahonung ning tang maza makilina anna kotsang bari yang likalapala ira pekha penong nan ira kyang lamlong changba na te matoza kichre Changela kadoina nakina yu atsangi choku nyapa mai binana mawa changba Kristaning la tangcheda nariwa dari tamung nalam chori tu chang. Amen.